অপিষ্ট সুবিধা পাই মোৰ ছোৱালীজনী পালন কৰা মদিল নিব খুজিছিল আজিৰ ৰক্ষা যুদ্ধ কৰি দেখাটোৰ নিজৰ পৰাক্ৰম प्रभु मोर अपराध मर्जना মই আপোনাক চিনি নাপাকে যুদ্ধ কৰিছিলো বুঝিলি আপুনি মোৰ প্ৰভু কেনা যুগৰ শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ प्रभु निश्चय मैं अपना हाथ किंतु प्रभु मोर कन्या पत्नी रूपे ग्रहण कर मोर संसार बंधन मुक्त कर प्रभु आहक प्रभु मोर मनर कामना पूरण कर जीवन सार्थक कर।